The black and white. Guy. All right, we are good. Black and white. Black and white, yes. So karibuni sana thĩinĩ wa bũrũri wa Thayũ TV. Yes, karibuni sana. Asanteni sana. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩtwagĩũka. Gũkũ Kenya nĩ mathaa ma hwaĩ-inĩ kĩndũ thaa 11 ũguo, tondũ ndirigagwo gũkũ tũroraga riũa kĩndũ 11 ũguo na kĩndũ. So how are you? Mũkĩrĩ o kuo? Na thayũ? Yes. Very good. Geithia eroreri. Eroreri othe a barũthi nĩ barũthi wa thayũ. Yes. Nĩ ndamũgeithia mũno na ngeithi cia mwathani agocwo. Ũyũ nĩ Virginia Wangari, the mother of 12 kids. O rĩngĩ agĩcokia ngatho nĩ tondũ wa harĩa tũkinyanĩtie na inyuĩ, tondũ nĩ njũĩ thabarĩ nene yambagĩrĩrio na ikinya rĩmwe. Nĩ twambanĩrĩirie na inyuĩ na nĩ tũtwaranĩte wega mũno, na nĩkĩo nĩ ndĩramũgeithia inyuothe arĩa marĩ diaspora othe, arĩa marĩ gũkũ Kenya, mĩena yothe ya bũrũri ũyũ wa thĩ. Nĩ ndamũgeithia mũno na ngeithi cia mwathani. Barũthi wa thayũ ndĩmũkenu mũno, ona nĩ gũkorwo ndĩ haha channel-inĩ ĩno ya barũthi wa thayũ. Kuma ndaingĩra haha njiguaga ndĩ na thayũ mũingĩ mũno, tondũ gwĩtanio na rĩtwa nĩ njiguaga nĩ kũrĩ there is power in the word. Na rĩu rĩtwa rĩu nĩ rĩtũmĩte ona niĩ ngĩe na thayũ mũingĩ. Oh yes. Yes. Twarĩ live mũthenya wa Friday, tũkĩmera tũtikũreka kiumia gĩthire. Nĩ tũramenya rũciũ nĩ Friday. Nĩguo. Ũguo nĩ tũramenya update njega tũkameheana rũciũ hwaĩ-inĩ. Okay. Tondũ nĩ ngoka kĩhwaĩ-inĩ. Nĩ fupisha. Ndigakorwo ifupisha 6. Fupisha 6. Fupisha 6 nĩ njega, nĩ gũkorwo nĩ njega. Nĩ tũgakĩmenya ũrĩa tũgeka na nĩgetha tũkĩheane the official updates. Tũgĩtinda hamwe mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩberegenya maũndũ matiganĩte megiĩ harĩa tũgũgĩaka na harĩa tũrĩ thaa ici tũrarĩria nĩho tũraka na njĩra nguhĩ. Ũguo nĩ tuonete kĩndũ kĩega na tondũ ningĩ gũkĩrĩ ona tũmĩtaratara tũigana na mũndũ endaga kwamba gwĩka before agĩthiĩte kuga nĩ ndona kĩna na ndekuona rĩ. Rĩu mũthenya wa rũciũ tũgakorwo tũgĩkĩrĩkia processing nĩgetha twĩke search na tũronire mũgũnda wa mwene ti ta ũrĩa twendagĩrio. Rĩu nĩ mwene hasa ũratwenderia na nĩ kũndũ magĩikarĩte over 10 years. Ũguo ti mũgũnda wĩna record njũru kana kĩ, na koguo nĩkĩo tũiga tũtikuma gũkũ tũtamũgeithĩtie na at least tondũ Virginia nĩ agĩũkire na kĩmwana gĩake kĩrĩa gĩkũrũ. Na wakĩigua kĩmwana gĩkũrũ nĩ mamu wao ndangĩhetũkia ũndũ, kĩmwana kĩrĩa gĩkũrũ gĩtonete. Rĩu ngwĩciria no wega gĩkĩarie nĩgetha tũgĩkĩigue. Davis. Yes, hamjamboni. Ndwaragia Gĩkũyũ? Nĩ njaragia Gĩkũyũ. Ndũhana by the way. No njarie Gĩkũyũ, no njarie Gĩthweri, no njarie Kĩrĩkũ, no reke njarie Gĩkũyũ nĩ ũndũ ndĩ barũthi-inĩ wa thayũ. Na ndaigua ndakena ũmũthĩ mũno nĩ gũkorwo twĩ hamwe na inyuĩ. Ndageithia andũ othe a USA, andũ othe a diaspora, handũ hothe mũndũ arĩ, UK, Belgium, Egypt, whatever, Dubai, Senegal, whatever all of ona Kenya no ta mũrĩmo wĩna kũu nja. Ta morie gũka thaa ici kwĩna process atĩa? Akĩta mũrĩmo gũingĩra gũkũ nĩ process. Tondũ ngĩingĩ na maratathi. Ũthimĩtwo COVID. Na watambulika. Ũguo nĩ ndagĩkena gũkorwo ndĩ nyũmba-inĩ ĩno ya barũthi. Na inyuothe mũrĩ arathime. O mũndũ wothe aratwĩrorera harĩa. Ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Mũrathimwo na mwĩkwo wega, ndaigua tũrĩ akenu mũno twĩ haha. Nĩ koguo makwa nĩ manini. Yes. Mũrathimwo mũno. He andũ tũtagaga a sweetheart, Alice Favored, Mary Mũrĩgĩ, nĩ matambũrwo acio mataimaga, ndika makorwo matwetereire. Ndĩtagũtaima mataimaga, na makorwo mena gabunu nĩ tũrathiĩ live. Na tũtikorwo twĩrĩte mũndũ, ta rĩu ona tũtiuma tũthiĩ live, ngũrumagia ngari tũthiĩ. Twakiuga tũmageithie na tũmere rũciũ methagathage, tũgakorwo tũgĩthiĩ live kĩhwaĩ-inĩ na nĩgetha ngorwo ngĩmamenyithia nĩ tũrĩkĩtie kuona kĩea, tondũ we nĩ wĩthiũrũrũkĩte gũthiũrũrũka, njĩrĩirwo ciea ta 100, no Ngai harĩ o harĩa enda mũhurũke. Ngai harĩ endaga
eno kona final say na nĩ ndathiũrũrũka kiumia kĩu kĩgima thiĩte gũtirĩ handũ itaingĩrĩte nginya Juja nginya ko Karimoni Mũng'etho Rĩũrĩro guothe ngĩgeria gwetha handũ hega na handũ convenient nigetha at least tuhote gũgĩkĩruta wĩra mũthaka tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩthura gwĩkara handũ hathaka na ndĩendaga mũthie handũ na niĩ ngĩikara. Sure. By the way, ndukanethere mũndũ ndukanahe mũndũ kĩndũ ũtangĩkĩra nginya nguo tiga kũneanaga o ĩrĩa gaka nĩ kahĩa mũno reke neane ko ati gaka nĩ karĩa gatarũku harĩa magũrũ-inĩ neana kau nĩ ũguo nĩguo andũ mekaga ona angĩ maragĩtwĩrorera nĩ moĩ nĩguo twaneka kana wendo nĩ wathiĩ kũheana nguo ũkarora katarĩ ũkanyita thuti ĩrĩa njega ũkoige ĩno nĩyo ndĩraneana ũrenda kũneana gĩbeti gĩgate mbeca tondũ nĩwonia nĩ gĩgũte ciaku arabu ingĩ nĩ ũndũ wa gũturwo rĩ atĩ ĩno reke heng'ania ndĩkorĩre ũguo tondũ ndagũrĩte goro agacati ndaheanire na ngĩturwo mũno hĩndĩ ĩyo ndioĩ power ya kũheana so ndaheanire ngĩcoka ngĩũria nĩ karĩa ndagũrĩte 25 hĩndĩ ĩyo 25 rĩ katakĩrĩ mbeca nyingĩ kaite imĩte kwĩima ngũre cati rĩu ganyiha moko rĩ kũheana tũndaga twaririe street boys rĩ nginya ũrĩa ndaheire kĩra rĩ ndamũraga ngoria ngai 25 nĩ ciakĩhĩa ũguo rĩu no wega gũgĩakĩra mũndũ handũ nawe ũngĩaka tondũ nĩ njũĩ muoka gũkũ rĩu mũgũtuĩka wapekuzi mũkũhota kũnjĩra barothi na hena kea kangĩ nĩwe ũga ũrenda gwaka no ũke wake haha ũguo nĩ tondũ ũhoro ũcio nĩ mwega so nĩkĩo twagĩũka gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ tũthiũrũrũkangĩte tukwenda gũkĩ make sure kĩndũ kĩrĩa ndĩramonia nĩ kĩndũ kĩega na no andũ maranjĩtĩire ta maka nĩ ũguo inyuĩ mũtwĩroragĩra nĩ ndĩmwĩhokete mũno tondũ no inyuĩ ndĩmũranjĩtĩire na nĩ ngĩthiũrũrũkangĩte of course nĩ njĩtĩirwo nĩ andũ aingĩ mũno no at least finally ndĩrakĩhota kuona handũ harĩa tũragĩce Ngai no arendaga tũceto haha na nĩ handũ hega mũno makĩria nona nĩ kilomita ngwĩciria ithiĩte mũno no Ngai igĩrĩ na tũturumo tũigana ona kuma barabara ĩno ya bypass so it's something nice na of course gũkĩrĩ na arata akwa maikaraga gũkũ nĩramakire mũno njĩrĩte mũndũ ndĩna haha ũguo atĩ wanjĩta gwaku nĩkũ atĩ ona hũra kona na ngathiĩ na matumbĩ ũguo nĩ kũndũ ũguo ndĩgĩũkaga still na tũgagĩcokeria Ngai ngatho na koguo wĩra rĩu nĩ tũkwambia kũruta rũciũ nĩ tũgoka kwanĩrĩra maũndũ mothe nĩgetha tũingĩre wĩra-inĩ na kũingĩra wĩra-inĩ nĩ kuga nyũmba yambĩrĩrie twambĩrĩrie gwaka plani gũcora kila kitu engineer twambĩrĩrie maũndũ maya nĩgetha tũrĩkie ũhoro ũyũ na tondũ Ngai nĩ oigĩte kĩndũ gĩothe Ngai athanĩte na ũndũ wothe Ngai oigĩte nĩ ũkũhinga ona kũngĩrĩgĩrĩrio nĩ mũndũ ũmwe ona mũndũ ũngĩ ũmwe angiuga barothi ũrakĩra Virginia nĩkĩ ona ũngĩ angiuga barothi rĩu Virginia rĩ kotangĩamba wakĩre ng'ania njĩtĩkĩtie na ngatĩĩa mũno mũgambo wa mbere ũrĩa mũndũ aiguaga kuma kũrĩ Ngai na no toguo wonaga ũndũ tarĩu ngĩthiĩ maandĩko-inĩ rĩ mũtungatĩri wĩtagwo Reverend Kefas nĩ anjĩraga tarĩu akorwo nĩ kiugo arageria gũtarĩria kana aratarĩria rĩ akorwo arora kiugo ta nderi kĩgwetetwo maita maigana thĩinĩ wa Bible rĩ harĩa kĩagwetirwo rĩa mbere nĩ ha bata mũno ndika ametaga law of the first mention na nĩ ndĩramenya no korwo nĩ arerorera nĩ anjĩrire the law of the first mention ũngĩkoiga nĩ ũgwĩka ũndũ na wĩrĩre Ngai nĩ ũgwĩka ũndũ ona hangĩũka kĩũndũ kĩngĩ kĩrahana ta kĩngĩkĩrwo taguo amba wa mbere ũrĩa werĩire Ngai nĩgetha tũrĩkie ũhoro ũyũ nĩ njũĩ nĩ tũgoka tũ anoint kĩa gĩkĩ before maũndũ mothe tondũ wĩra witũ nĩ kwambĩrĩria na Ngai na nĩgetha tũgacoka tũkarĩkia na Ngai so we thank God for everything na pole nĩ inyuĩ muoka late tũiga ũhoro wothe nĩ tũkaheana mũthenya wa rũciũ ũhoro wĩgiĩ maina na haha tũrĩ tondũ haha tũrĩ nĩho tũraka tũtiramuonio mũthĩ nona haha tũrĩ haha ũguo tũikarĩte thĩ by the way twĩ gwitũ so we thank God na Golden Bazaars rĩ yamũgeithia mũno makĩria na kina Monica Allan na kina Mary Njeri rĩu igũrũ rĩa maũndũ mothe no ngwenda rĩrĩ mamwe tũhoere nĩ tondũ wĩra ũrĩa tũrorete kũruta nĩ wĩra mũritũ na nĩ wĩra wĩ mbara nyingĩ na nĩ wĩra wĩ challenges nyingĩ ũguo nĩ wega ũhoere thabarĩ ĩno ona tũtonanĩtie na tũtekĩte maũndũ marĩa mangĩ tũgeka rũciũ nĩ wega gũtongorio nĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe tondũ
kĩambĩrĩria nĩ Ngai. Nĩguo. Na rĩu nĩguo tũgwĩka. Na ũtanakĩhoya hihi no ũkĩarie ciugo cigana ũna, nĩ njũĩ andũ no mathiĩte na mbere na gũtũma. Na o ta ũrĩa twamerire Friday twagũthire mita. Friday twathiaga kũhingia mita. Ũguo rũciũ rĩ tũtigoka tukwanĩrĩra, tũgoka na tũingĩre wĩra nĩgetha kũngĩhotekeka rũciũ tũngĩraise mita rĩ. It is possible. Nĩguo it is possible. It is possible with God. No ringana twarĩ na challenge Friday. Kwarĩ nayo. Ngoma aho tu wagĩthiĩ kĩrĩu. Biũ. Challenge ya ndagĩka na mbia. Na Ngai nĩekire. So mũthenya wa rũciũ nĩ tũgoka live na nĩ tũgoka kuga tuona kĩako na nĩ kĩambia ciga no nĩ tũkũ I don't know nĩguo advise hau ũhoro wĩgiĩ kũgweta nĩ kũrika he kaũndũ twagwetete last time nĩ agĩthagathago kĩa mũndũ ũngĩenda gũka kũrehe fracas na maũndũ ta macio harĩa site-inĩ. Ũguo we shall be wise tũkĩka maũndũ mothe tondũ tũkĩrĩ andũ ogĩ na ningĩ Ngai mbere tondũ tukwĩhoka Ngai ũndũ-inĩ ũyũ wothe rĩ ũndũ ũyũ wambia na Ngai ndĩna mokarĩkio na Ngai ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩ mwega. Yes, Edith Wairi Mwega, Farodhi, si ulisema utaficha kule mnajenga cause of enemies. Yes, very good. Naona ulikuwa darasani. Naona ulikuwa darasani. Asante sana, hukuwa unalala darasani. Thank you so much for reminding us. So we will hide until we finish. But we will trust God that everything will be well. Amen. And we thank God for that. So vijana no thina mbere. Reke njuge Farodhi nĩ nyambĩte gũkena mũno makĩria tondũ wa mwĩroreri witũ wothe wa Farodhi wa thayũ. Ona andũ a Virginia wa Ngare TV to nĩ njũĩ me haha. Na please mnachanganyia na Kiswahili, kuna watu maybe wangetaka support. Ni kweli. Very good. Wacha mimi niendelee na ile unajuaga ile channel yako nikwambia Kiswahili mimi nakuaga sawa sawa. Unajua nakuonaga ukiongea Kiswahili roho wanakuja. Nakuaga Kiswahili na ikiaga mzuri sana. Na roho. Zikikombine. Na kupata mpaka kufanya mkono hivi. Kwanza ile asubuhi. Hiyo asubuhi kwanza inakuaga very powerful. Unajua unakuaga umelala unaamuka. Kwanza kama leo tulikuwa tunaambiwa there is spiritual world. Na sasa tuliambiwa hivyo tunakaa tukijua hivyo. Na unajua ukisikia spiritual war ni rahisi sana. Unajua vita ya kiroho pia unapigana tu nayo kiroho. Unapigana kiroho. Na hiyo inakuaga rahisi. Hiyo ni rahisi ikiwa unaongeanga na Mungu. Unajua huendi kukumbusha Mungu bado wewe yuko. Hapana. Unaenda kumwambia ndio mimi huyu yule tu anakujaga kawaida nimekuja tena. Lakini kama huongeangi na yeye utaenda kumkumbusha hukumbuki yule Farodhi yule anafanyaga Kigosho FM. Hapana, huyo yule mwenye anakujaga na unajua utakuwa na kazi ngumu sana. Kwa hivyo ni vizuri hata nyinyi mnao tutazama kuweni marafiki wa Mungu. Ili wakati kuna kashida kidogo usiende kukumbusha Mungu kazi ngumu, utumie process kubwa. Si ni mimi yule rafiki ya Reverend Kefas yule wanakujaga. Karibu waambie Mungu si utuangalie live saa 4 ndio unijue vizuri. Unaona Farodhi, bishop wetu akatuambia hivi kwa hii kanisa ya Deliverance anaitwa Dr. Bishop Jimmy Kimani. Nampenda sana kwenye yako asalimike sana. Akatuambia kuna mtu alikuwa ameshikwa na polisi. Na wakati alienda akakumbuka huyo polisi ni Fred ya Bishop. Sasa anapigia Bishop anamwambia mimi nashiriki huko. Anamuuliza nakaaga pale nyuma. Unaona pale nyuma. Na kuaga na sana na kuaga na shati ya blue. Sasa anajaribu unajua pastor mgani huko. Siwajui lakini mimi nakuaga huko nakuaga na shati ya blue. Unaona? Kwa hivyo iko hivyo. Kwa hivyo, thank God for everything. Na wamefurahia tumeongea Kiswahili. Wamefurahia tumeongea Kiswahili. Kwa hivyo tumeshukuru sana kwa vile wametushikilia. Nimeambiwa pin Virginia's number. Pin. Wewe unajua ni vizuri. Hiyo pin. Wacha tupini namba yako hapa. Pin namba yangu. Na si hata unaweza ukiendelea kupin, unaweza hata kuitaja 0706 879 392. Unaweza irudia tena 0706 0706 879 392. Yes. Virginia. Mpaka simu yangu inakujua. Nikiandika V inaleta Virginia, nikimaliza Virginia inaleta kama. Iko hivyo ndio nasikia iko hivyo. Hata mbinguni inajulikana. Wow. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwa vile mumenishikilia. Wacha tuanzie na watu wa huku Kenya sababu huku kuna Kakamega, Meru, Embu.
Kinya. Kinya. Unajua sasa kuna Embu, kuna watu wa Nyeri, leo watu wa Othaya walinipigia wote mpaka wa Kisumu wote. Ninawaambia ni asante sana. That's why tutaongea lugha ya taifa ili tuweze kuhakikisha kila mtu aliye katika nchi hii ambaye alitazama story ya Virginia kwa channel zingine ataweza kufuatilia na pia kutupea mchango wake. So nafikiri that's why we have given the number. Mnaweza anza kazi immediately kabla hata to announce anything tomorrow. Si tufanye hivyo, alafu ndio si mnajua vile chezeni kama nyinyi. Ni ukweli. Mimi nikiwaambia mcheze kama nyinyi mnajua na maanisha nini. Namba ndio hiyo hapo. Si tuanze kucheza kama sisi. Tunaanza tu. Si uliona story ya Alice? Iko hivyo. Imagine nilienda kwa Alice Sunday. But by Jana we had 2M. 2 million. Si unaona. Si huyo ni Mungu. Si huyo ni Mungu. Huyo anakuaga Mungu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu wote wa diaspora. Unajua nilienda kusema US nikaambiwa California, sijui kama ndio US. Unajua US iko na states mingi sana. Ukisema California utaambiwa kuna Bahamas, utaambiwa sijui kuna Seattle. Unajua Farodhi, kuna kitu moja, unajua sasa kuna wakati Mungu anaenda na kuweka mahali na hata huko umefika hapo. Sasa mimi wanakuja kuandika na wabia na Agnes kutoka Central wananiandikia, sasa hata naona Shiro ametuba na hata humtaji. Shiro ametuba. Ukisikia Shiro ametuba most likely yako Kenya. Unajua kwanza yote tukue marafiki sana hapo. Unajua watu wote wananifurahisha kwa sababu nikikuwa kwa project nyingine nasikiaga wakiambia watu tukimalizia sasa tuendeni fupisha usiku. So we have now become one family. One close family. Mpaka wanakumbushana bidhaa ya fupisha usiku. Nakwambia kutoka niingie hapa hata unaona channel yangu inaenda kuhiti sasa 30K subscribers. Unaona ni Mungu. Kwa hivyo ni wazuri, hata wananisomeshaga. Waliniambia itagwi Setro, ni Seattle. Seattle. Sema Seattle. Unaona? Naenda kuambia quota. Naambia ni Qatar. Ulikuwa sema quota. Unajua ulikuwa umezoea kununua kanyama quota. Sasa hiyo unajua pia Mkikuyu pia hapo wako na shida. Juu ya kuzoea kununua kanyama quota, sasa akiona kitu iko na queue, unaona hiyo ni quota. Na si unaona? Na pengine kuna wengine hawakukumbuka kuniambia, lakini kuna wale tu waliona washa tuambie mamu ni Qatar. Na mimi kutoka saa hii ndio unaona ninasema sababu ya mtu mwingine yule mwenye hata yeye hapo. Sasa sisi tunafunzaga mamu chini ya maji. Muzingine tunasikia atachoma, tunaenda chini ya maji tunaandika mahali. Si ndio hiyo? Alafu tunatoa simu tunapeleka kwa mtu mwingine, mama akisoma Kinjaro. Si ndio hiyo? Kwa hivyo iko hivyo inakuwa hivyo. Kwa hivyo ni God bless you. Nataka kusema ya kwamba Bwana wabariki sana. Na hiyo mifuko yao yenye wanatoaga sababu ya wale watoto haijalishi kunakuwa na msukasuko gani, haijalishi watu wanasema namna gani, lakini vile tunajua ni lazima by fire by force wale watoto Mungu awasetro na anawatumia wao sababu anawapenda. Kwa hivyo mimi nawapenda sana, hata wakati nasikia kama mnakuja fupisha usiku kama saa hii Farodhi tuko na ka challenge. Unajua shetani, unajua nilikuambia shetani ni nani? Shetani lazima ajaribu kujisifu. Lazima ajinue. Aliangalia kaona mama mama amekuja ameanza channel. Mama ameanza kupanda na watu wake wafupisha. Akakuja na gazi, akakufuteremsha. Sasa nakuja kujaribu kuniteremsha. Lakini nilikimbia pale at least nikawaambia before hii ifunguliwe sababu lazima ifunguliwe. Tukafungua ingine inaitwa Breast Virginia. Breast Virginia wakibia hapo wa subscribe na washare na wengine tukigojea hii ingine. Na nafikiri nafuatilia actually. Personally nafuatilia. So nafikiri within short period of time utaweza kurudi fupisha usiku na ile channel main. Kwa sababu nimeulizwa na watu wengi sana. Kwani Virginia alienda wapi? Ate mtu ambie ukweli. Sasa hiyo ndio ukweli hiyo. Hiyo ndio ukweli tumesema hiyo. That is good. But for the time tuko inaitwa Facebook. Yes, Facebook. For the time tuko Facebook. Fupisha usiku tunaifanya Facebook kutoka saa 3:30. Tunaenda hivyo. Na Morning Glory bado tuko hapo. Kwa hivyo wakitutafuta hapo watatupata. Kwa hivyo Farodhi hawa ni watu wa maana sana. Vile wamefanya mama akakuwa milionea. Sababu nikisema ati kwa mfuko kuna milioni
Sidaganyi. Sidaganyi. Nasema tu ni Mungu tu anaweza fanya. Kwa hivyo for the time tuko na hiyo million. Kweli. Na tuko na unaita si unajua hata saa hizi sinaona tuko na watu 732 wana watch. Hawa watu 732 si tukiamka asubuhi kabla tuwaambie hiyo story ya hii plot na nini tumepata, si wanaweza kuwa wametoa 500 tubakisha hiyo nini tubakishe pesa kidogo tu kabla tu announce. Si wanaweza kuwa wametoa kama 500. It is possible. It is possible. Tuandika 500, rudia hiyo namba. It is possible. Kwa hivyo mimi nataka kusema nimeshukuru sana na ninajua hii kazi tulianza na Mungu. Kweli. Na ninajua tutaimalizia na Mungu. Na ninataka tujue ya kwamba ati kuna kuaga na vita wakati kitu chochote mzuri. Kikianza kuna kuaga na vita na msukasuko, lakini watu wajue ya kwamba hii vita sio yetu, iko na mwenyewe. Na hii kazi sio yetu, iko na mwenyewe. Kwa hivyo may God bless you Farodhi wa Thayo kwa kuitikia kutumiwa na huyu Mungu. Na vile umeitikia kutumiwa hata najua God will surprise you one day. God will surprise you. Kwa hivyo bila kupoteza wakati tunaweza omba. Na ni vizuri pia tuseme wale watu walikuwa wanatumia abusive language kwa channels ni vizuri to avoid sana. By the way nitakuja kuwafunza kitu tukiendelea na mjengo. I will come and teach you something. Wow. You know it is always good to forgive. Mimi nimepitia challenges mingi kwa maisha. Na chenye kimefanya niweze kufaulu katika maisha Virginia. Nitasema hapa ni kuforgive. Because I learned Mungu anapenda na anafurahia sana wakati tuna forgive. Ni ukweli. Na wale watu wako na heaven experience, wengi wao wenye walienda wakakataa kuingia heaven, wakarudi, wanasema chenye kilizuia waingie ni bitterness and unforgiveness. Hizo ndio vitu watu hufikiria labda umeokoka, wewe kutolea Mungu uko sawa, you give vizuri sana kwa giving wewe uko sawa, but you don't forgive and you have bitterness. We have to start now a new journey ya forgiveness na kutoa bitterness. We have to start that journey. Ndio pia watu wenye wana comment tuanze sasa kuwa kumagaithia. We need to start that way. Kwa sababu when you forgive Mungu anaanza kukubariki kwa sababu ameona sasa ndio inaoshuka alipe mundu mwega ni ureheria mathiri ngoro. That's what we are going to do. Tukiuga tulekie mwako ai my friend tukera nginya thu citukai tuhingure nyumba, tutaambia watu wakuja tufungue kama adui, tunaambia kujeni tufungue nyumba. So I think I will be giving you several wakati tunaenda kwa several live streams nitakuwa naongea kuhusu forgiveness. Kwa sababu pia kuna watu wanatutazama hapa na wanajua labda kuna mtu haja forgive, mwingine yako na bitterness. By the way, there is someone sometimes back in 2015 niliandika tu comment Facebook, not post not comment. After kupost kitu mtu fulani hata hakuisoma, aliandika kitu mbaya. Si kuichukua na ubaya wa alivyoandika. Nilitaka kujua kwa nini umeandika comment hai ambatani na ile post nimeweka. Akaniambia my friend, ni ile bitterness niko nayo na maisha. So akanielezea vile alikosewa na wazazi wake na nini na nini na nini, sitaki kuexplain kwa sababu anaweza kuwa anatazama. So nikarealize watu wengi wako na bitterness sana na unforgiveness. Kwa hivyo bado inawakula. So we shall keep on teaching them about forgiveness. By the end of tunamaliza mjengo, kila mtu atakuwa amesameheana na mwingine. Ni kweli. Yes. Ni kweli. And we thank God for that. Amen. So nafikiri asanteni sana. Ati mbere muregi good Swahili Farodhi. Mbere muregi. Mbere anasema ndiye mbere wa Yesu. Anyway, Virginia tuombe ili tuweze kuacha angalau kesho tuendelee, because we have to announce something tomorrow. And it's a big announcement. Then ndio tuanze safari yetu iliyongojewa kwa siku nyingi sana. Tuanze safari. I believe we shall do ile kazi itafurahisha Mungu. Sio ile kazi itafurahisha mwanadamu, ile kazi itafurahisha Mungu kwa uwezo wetu. Najua Mungu ndiye atatupea pesa. Kwa hivyo nyinyi mko hapa, we will start declaring
wealth. Amen. We will start declaring better health. We will start declaring wenye wako hapa wapone, wapate pesa, ndio waweze kutusaidia. Kwa hivyo health, wealth, and better life. Hiyo ndio tutaanza kudeclare, so that every person mwenye ako hapa na hana kazi apate. Akipata si atapata pesa ya kutupea. So that's what we declare to everyone who is watching today. We will declare promotion. We will declare favor. We will declare everything yenye inaendaga kwa mtu ambaye anatumainia Mungu. Kama ni kukumbuka umekaa sana bila kukumbukwa, Mungu atakukumbuka. Kama umekaa sana na you have gone, you have umepitia, unajua kutoka COVID kuja watu wameenda hasara. Sasa duka yako, biashara yako itaanza kuinuka. And we are declaring this because we know the God we serve and the God we trust anatufanyianga. So that's why we have that power over the tongue yenye ina declare that Mungu akisema wealth itakuja, itakuja. Mungu akisema health itakuja, it is another vital thing. Unajua ukiwa na health unaweza kujitafutia na unaweza kupeana. So we declare all those believing that Mungu amesikia na ataweza kutufanyia. So everyone who is here, I'm sure within short period of time utapata promotion, pesa itakuwa mingi, utaweza kutusaidia. Juzi nilikuwa na declare hardware. Kwa sababu tukiwa na watu wengi wako na hardware, utasikia mimi nimejitolea mabati, mimi nimekuja na simiti. Unapata mwingine ametoka na huku chini, wamekutana na mwingine wa juu, watu wako na simiti. Wanauliza naenda wapi? Kwa Virginia. Kwani unakuwa na hardware? Hata mimi niliweka hardware juzi tu, hata haijamaliza 2 weeks, mnakutana kwa Virginia. Sio ni mzuri? So that's what we want. And we declare, may the people of the Lord, wanatutazama, waweze kupokea. Yes. Amen. Hiyo ni mzuri sana. Na washa tuombe. Father, in the name of Jesus Christ, we come before you. Tunakushukuru na tunakuabudu sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni asante kwa hii masaa umetukusanya hapa sababu unatujua. Tunasema ni asante because of good health. Tunasema ni asante because of life. Tunasema ni asante kwa kutubariki na kutuonekania kwa kila jambo. Baba yetu uliye mbinguni, tumekuja mbele zako sababu mahali tumekanyaga, maandiko yako ilituambia ya kwamba mahali tutakanyaga itakuwa yetu. Tunasema ni asante sana kwa hii village na kwa hii mtaa yote, Mungu wa ajabu. Tunakuambia ni asante sana. Asante kwa hii kazi yenye tunaanzisha hapa, Mungu wa ajabu. Tunajua utakuwa pamoja nasi. Ulikuwa pamoja nasi wakati walitamuka watajegea watoto. Na ukasikia na ukapelekana na watu. Baba, angalia watu wako, wabariki, wainue, Mungu wa ajabu. Waondolee magonjwa, waondolee vita zote, waondolee bitterness, na wenye bado hawaja forgive, Baba waondolee, ndio ukaweza kukaa pamoja na wao, ndio ukaweza kuwa promote, ndio ukaweza kuwaponya na ukaweza kuwapanulia mipaka, sababu wewe ni Mungu. Ni asante sana kwa watoto wao. Asante sana kwa wenye wameingia kwa drugs, kwa wenye, Mungu wa ajabu, wameingia kwa mambo mabaya. Mungu wa ajabu, waondolee hayo mambo na wakarudi kwa nyumba yako, ndio na hawa wakakutukuza na wakakutolea, sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni asante. Tembelea walio wagonjwa. We declare they are healed. Tembelea wanao, Mungu wa ajabu, wanaolia, wanaosumbuka kwa roho zao. Wapatie amani, sababu wewe ndiye Mungu. Baba, wabariki. Financial flow, God Almighty. Tunawaombea sababu wewe ni Mungu. Inuka kinyume ya mapenzi yote ya shetani. Na watu wote wa roho chafu wakuwa wainukia. Watu wote wa roho chafu wakuwapiga, Mungu wa ajabu, waondolee, sababu wewe ni Mungu. Tumewafunika na damu yako. Tumefunika uzao wao na damu yako. Tunafunika kazi zao na damu yako. Wapatie favor kwa kila jambo. Yes, enlarge their territory, sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni asante. Na ile upendo umetupatia, ile kibali umetupatia kwa, Mungu wa ajabu, na ikadumu na ikaendelea, sababu wewe ni Mungu. Tunasema ni asante because of Lord wa dhayo. Asante Mungu wa ajabu, sababu ni mtoto wako. Unamjua na unamfahamu. Sisi hatumjui, wewe unamuelewa. Unaelewa wazazi na watu wao wote.
Tunasema ni asante, ni mtoto wa kipekee. Mubariki na umuinue. Kazi anayofanya Mungu wa ajabu, najua inakuaga na adui wengi, lakini tumemfunika na damu yako. Tumemfunika Mungu wa ajabu, na vita zote zio zake Bwana Yesu utampigania, sababu wewe ni Mungu. Muinue, mfunike Baba popote atakapoenda. Mungu wa ajabu pekipebea pamoja naye, sababu wewe ni Mungu. Mungu wa ajabu hende ciothe angigakora nyambo abeirwo farafara. Mungu wa ajabu na ukamfisha, sababu wewe ni Mungu. Nijue ni uhithaga andu aku Ngai. Awa muthingu no ararwarite Jehova, no ramuhonia tondu wewe Ngai. Kwambiriria mwaka uyu ndekurwara, ona kurikiriria ndekurwara. Awa muthingu nyumba yao ndikuona thina, ati akaga guka ni tondu kwina murimu, ati ni tondu kwina ikuo Ngai. Awa muthingu ni umwehereirie tondu ni ndungata yaku Ngai, uromuhumbira na thakame yaku. Baba, the destiny help us. Awa muthingu mihuko yake ndikanage, ririkana ururiire mugunda uyu Ngai, akahuthagira maguta make Ngai, akahuthagira mathaa make Ngai, uromuririkana ona kungikorwo gutiri undu ungi Ngai wa kirikaniro. Awa muthingu muririkane, mwambararie no mwike wega, munyitage moko maku Ngai, akuranie pamoja na wafarume, sababu wewe ni Mungu. Thengio Ngai wa kirikaniro, umwe witu wi haha Ngai, tamburukia guoko gwaku Bwana. Ambararia andu aku Ngai, mahumbire na mathagu maku Ngai, ndukanareke makonwo ni thu, ndukanareke makona uru, ndukanareke makarara makiriraga. Umwe wao ukahanda mbegu thiini wa ciana ici 12 ni tondu wa kuringwo ni tha, ni tondu wa ciana icio Ngai ukamaririkana. Awa kuri marutite itanda ciao, angi makaruta njiko ciao, angi makaruta mbia ciao ciana icio iri, ona makaruta ciana icio inyue Ngai, ona ciana icio ihumbe Ngai. Ndakwira ni wega murithi wa muoyo Ngai witu, tituhu Ngai, tituhu Ngai. Baba, kurutagira andu aku Ngai. Awa muthingu mwaka uyu ngikarika Ngai witu, tugacoka haha Ngai, tukwire Baba riu hau tukinyite ni tondu waku Ngai, ni twakwambararia na twagucokeria ngatho. Awa muthingu gutiagaga andu akunyururia, o tasa ni barati aria manyararaga Ngai, no mane atiriri Ngai, ati wira uria ugite ni ukwambiriria Ngai witu gutiri ungiigana naku. Uguo ni twakugatha na twagucokeria ngatho. Ona ithue nyewe a nyumba Ngai, tuhe wendo no tuhe thayo Ngai witu, twagia na wendo mwaka uyu ni ugwakika Ngai, tutikagie tama ya undu uriku kana uriku, tuguciuthiririe na twime Ngai. Awa muthingu anarathima andu Ngai, wamahe mbeca na indo Ngai, makanjia kuragana Ngai, ndaguthaitha. No mucii wakwa ndukuhana uguo Ngai, no riu ni tugutura tunyihite Ngai, ni tugwathika Ngai, ndaguthaitha nginya twime Ngai, nginya tukinye haria wendete Ngai, tondu we wi Ngai mwega. Ciana icio ciumbire Ngai, gutikuoneka gikuo kwambiriria, ona gutikuoneka gikuo kurikirira, ni tondu we wi Ngai mwega. Iguru ria maundu mothe Ngai, ni twagutugiria na twakunenehia. Baba, wira ucio riria ukambiriria ri, ni njui ni kuonekaga mitino yandu makigwaga makiguraragio Ngai, no ni atiriri Ngai, mwaka ucio ndugakorwo na maundu macio Ngai, ona ndugakorwo na utunyani. No Baba, ni gugathio na Ngai, ona na makaruta wira ucio ni makauga manaruta mawira mangi, no ni makuonete thiini wa muci ucio, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Uguo Baba, ni twakuinifofu maundu-ini mothe Ngai, tawara 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 tawara, Mungu wa ajabu, sababu wewe ni Mungu. Thengio Mwathani, na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twete. Amen, 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 amen. Thank you so much. Na riri he mundu uri atiriri, he mwana urikite KCP. Wow, he mundu urenda kumenya Max. Wambui ekire wega muno tondu ni agire na Max magana meri ma 96. 296. 296. Na corona. Na corona. Na niguo maikara mucii mieri angena. Niguo maikara na mucii ucio. Ni ndamwira ni ekire wega muno. Ona gutuika kai ni ekuritwo ni hinya barothi ndigukuhitha tondu mwana ucio ni ekuritwo ni hinya, no ndagikorwo ngikata muciari nikio ngira muciari ungi wi haria akomiriria mwana na akamuonia uri ekite wega. Uguo ni ndikomireirie na ndakira nikahitukite wega. Ena 296. Wow, thank you. Haya, hena ni wareheirwo mariko. Ni ndareheirwo Okoa. Jiko Okoa. Okoa 5 barothi. 5. Riu nakuo kwina riri, kwina bagiti
cigana kwina bagiti ne bagiti kana makonia kwina ngonia 10 ciheanitwo cia makara kwina ngonia 10 ciheanitwo cia makara ni mundu gwitwo Mubi ari kuria US so I'm hoping ni tukumenya na mundu gwitwo Davis ona ni ganitwo na Davis gatha ngonia iyo cio no cio yo weekend ciko yo haria ngoigwa cigitwaro nginya muci ngonia 10 ti kindu kinini na no makara uria megoro ati ni ukenetie ngoro yakwa nikio nie ngukugoca ni ukenetie ngoro yakwa haleluya urogocwo tonie wiki wanakenia Sara wa Ifuraemu agitheka na gikeno tondu ni wamukenetie ni ukenetie ngoro yakwa nikio nie ngukugoca ni ukenetie ngoro yakwa haleluya urogocwo Baruthi ndio ndungiuga ndi mbere-ini ya Ngai nikumwambia tu umenifurahisha nigua wina maruri mwanda ya makire kuona ni winaga ndio ni rwimbo channel-ini yaku ndirambaka muno we ndi muini mugaga ate ndi musician I'm an artist. Yes. Uri tukiregeria hau rekiana namba nigetha turikie na Davis. Okay. Namba yakwa ni 0706 879 392. 0706 879 392. Yuka Virginia Wangari. Bas mcheza kama nyinyi bairo cio tugioka kuheana riboti yo tugoka kuheana ri riu tugakorwo already twina ta mangi 500 tugakorwo twina 1.5 tutigitie kindu kinini nigetha by Saturday tungihota kurikia undu ucio nie no ngene muno tungiurikia Saturday niguo yes Ngai akigocwo yes Jiko Koa he mundu ri Jiko what Jiko Koa Jiko Koa regirari yes na niguona ta he mundu waikia mbeca Baruthi aya okay koguo ri Kenyana ni hatwambiriria rora nigetha tutigie haha hena Davis no ngithome maritwa macio thoma macio acio matuma turio haha akiuga ruta mbeca cigana kwina mundu aretwo Ani Maina ni atuma mbia haha ndicigwate maritwa kwina we atuma 300 hata guthoma ni kwina Betty Wangari kaheo macicio none thimu yako igithire ni kuma na Betty ni ahora ni agithire no tona ni marutanga alright iri horo ni njui ni tukamagwete tukambiriria hauri nona hau matuma mbi gutumira tukambiriria mu makinira cigana tukambiriria hau nigetha at least nigetha tugakorwo tukigweta so thank you so much so Davis tukirekia kuga atia tukirekeria ndi hambe ke njuge ni ndacokia ngatho muno na inyothe o andu othe hare nyinyi wote ambao mko mnatusikiza mbarikiwe sana Edwell yani hakuna sijui vile naweza sema lakini hii ndio furaha yangu ile maisha yenye tulikuwa tukikaa pale nyuma ile maisha niliwahi tamani sana tuishi na sasa hii furaha yangu kubwa ni kuona sasa finally my family watakuwa na mahali no more paying the rents no more kusumbuliwa no more kuangaliwa vibaya hakuna kuchukuliwa kama kuongelelewa kweli I just thank God guys we love you so much tunapenda sana I mean it's so hard hakuna sijui how much I can express the ile furaha yenye niko nayo kwa roho yangu mimi kama firstborn ya my mom ninafurahia sana finally mom utapata mahali utaishi hautakuwa ukinipigia tena simu kuniambia tunataka pesa ya rent I thank God because hakuna kuulizana ati uko na pesa ngapi hapo ati tunagawana ile 200 kidogo yenye mtu yuko nayo ati ili ati inanunua unga peke yake ndio itanunua unga na ndio itanunua nyama na ndio bado unataka usave I'm so happy because tumetoka mbali mom unajua tuliteseka sana ndio kiuza uji watu wanatujua pale zima tukiuza uji tukitembea unajua first bond anajua zile stress mama amepitia kijana kagwa na Mungu amsaidia unajua nikitulia mtoto wangu atakuwa na mwili sababu kila wakati sasa hii hawezi pata mwili unajua sasa hii ukikosa Diana pigia Davis fanya cheza kama wewe hata sasa nataka kila wakati na unajua napenda sana imagine nyinyi mnataka ku reduce mtoto wako anapenda ananiambia mama ananionyesha hivyo ananiambia mama unaona ni dance angalia kama magari na vya Mungu sana all right so thank you guys we love you so much there is a time sitaisahau wacha niwaambie watu wa Mungu
maisha huwa inabadilika. Yes. Sitawahi sahau juu sijai kuambia. Mimi nilikuwa hoka, nilikuwa natembeza spray zile za perfume ile ya choo. Sometimes inabidi nimedanganya mtu wa gari, hii ni wewe una spray kwa gari inanuka vizuri sana. Haki ya nani? Ni ya choo. Ni ya choo. Out of you're looking for money. But I remember one day kuna mtu pale Isli. Huyo Muislamu sitaisahau. Nilienda kumuuzia ile spray. Nikamwambia nunua hii spray bro. Mimi natafuta ili nipate pia fare. Mwenyewe sikuwa na fare time na niko pale Isli. Hiyo pande mahali kunaitwa Pangani Shopping Center. Ule jamaa vile nilienda kumuuzia, kwanza aliniangalia. Na sasa hizo kwa na mogoka, anachonga. Akanambia boss, unauza ngapi? Nikamwambia 200 tu. Wewe anauza ngapi Waria? Waria unauza pesa ngapi? Nikamwambia 200. Hiyo pesa mingi sana wewe, hapana wewe. Leta hiyo spray nanunua kwa sababu una shida. Wewe jamaa niambia uko na shida. Take advantage ya shida yako. Man, unaimagine unaenda kuuzia mtu kitu na uwezi muangalia vibaya. Uwezi mkasirikia. Kweli? You know, you're doing the marketing. So ule jamaa hiyo maneno iliniuma juu nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu. Aliniitisha akaniambia nimenunua hii kwa sababu uko na shida. Alinunua pesa ngapi? 150. 150 juu ya shida yako. Ananiambia acha nanunua hii kwa sababu una shida. Leta. Nikamwambia ni 200. Wewe enda. Manze unajua kutoka pale nilikuwa nimesimama nikasimama pale nikamwambia Mungu wewe. Yaani mimi napitia hii shida juu ya yenyewe sina otherwise. Huyu mtu amenitusi mbele yangu. Nikisikia juu tu ya shida yangu. Nikamwambia Mungu najua siku moja hata mimi nitanunua. Waliokudharau, walionidharau watakusalimia siku moja kwa heshima. Watanisalimia hivyo. Yes. Wakiniita mheshimiwa. I thank God. I tell you. Because of kujuana na watu kama nyinyi. Juu nyinyi ndio umetufikisha penye tuko. Na mbarikiwe na mwishi kubarikiwa. Na hata wenye uko na magonjwa, hiyo magonjwa kutoka leo ishe. Wenye wote mareji zao zimeharibika, watarudi kwao. Wenye wote walinyang'anywa vitu zao zitarudi. Yeyote mwenye kazi ilikuwa inaisha, itarudi tena. Mwishi kubarikiwa na mbarikiwe mara 7. I love you guys and I mean ninafurahia sana. On behalf of my family, I love you guys. Muishi kubarikiwa na kubarikiwa na kubarikiwa. Na mifuko yenu isiipungua. Mbarikiwe sana. Thank you so much on behalf of Farodhi wa Thayo TV. Mbarikiwe sana. Tukutane kesho so that we start the journey together. Najua ni safari itakuwa refu, lakini tukiwa na Mungu. Unaona hawa watu wengi wako hapa wanatupenda tu. Yaani hawataki kuona Virginia akitusiwa, hawataki kuona mtu akiingilia Virginia. Najua tutajenga kwa haraka sana because Mungu ako upande wetu. Unajua watu wengi wako kwa upande wetu. Yes. Unajua ukiwa na watu wengi ni hivyo. So kama watu wengi wako upande huu, then we have no choice. We have to make the journey more easy na tutamaliza tu. So thank you and God bless you. All right. Sasa niwape salamu sababu unajua ukiongea na mheshimiwa na aliniambia nipeane, siwezi kataa kusema sababu washa ijulikane sababu nilitumwa. Na nilikuwa na tuliongea na simu jana na MCA wa Nairobi na akaniambia niwaambie ako pamoja na wao na niambie uambie Farodhi. Farodhi aliniambia Farodhi ni rafiki yangu. Akasema atamuleta. Kwa hivyo Farodhi hiyo jukumu ni mimi nimepeana salamu na ndio hata wajue tuliongea. Nilipata amenipigia ni rafiki yangu. So na ni vizuri pia watu hawa tu you know I always say na nafikiri kama watu wanakuanga makini. Kuna wakati nilimtaja na nikasema najua waheshimiwa 2 3 tu wenye wanatusaidianga hizi vitu. Pale tukiwa pale. Na nilitaja. I mentioned 3 of them wenye sijawahi kosa kwa hizi programs za kusaidia. Kwa hivyo she's part of them. Na nilipata amenipigia though hatukuweza kuongea vizuri lakini nafikiri nikitoka hapa nitaweza kumpigia. Thank you. So asante sana. All right. Wow.